anyaba ma alodo mamio nyapa nyasalo alaba miawe onyo ni na miawe no onyo nana mole ma abale kema glondo gona egba kenya mamle rakwe jengwa shika fanka kabla vo adra gbala pakpa bla vo atom ba takona mawu dem miaka sam yafa gbata nana mole ma madakuna me hagba kana gboro acho apoto Israel nana vi maweta gwo ika o ni nko banka dada nana mole ma ayata mamnya gbo no ga jo jave sara ka enye popo mi to ma bla atofo mi to ma bla atofo ton ye ma photo ga da je mi photo for revive bla sheke to sheton nko nye wisdom aje dinu alo ataga yamba awi mi no click mi no film mi no check I'm on fire na won't see obati into by force the must saga loto na sangba mavado yon of you cashin of you na grom mavado agbaha agala toke ye gawoga nana molema masa mokwa mado bana masha me canada conclem la taja fukla fogologyo mado bana me joja fanye na makai na masha me kana kwanya sala po glue roba kopogia mado bana me fresh la cola mado bana toke na maka ayena na masha me canada conclem la tokon nana maka ayena na masha me kana kwanya sala hachu kopa Saint Paul mado bana miakata ayena na masha me canada conclem la danu hajara wa dafino Jepa avakoma avoema first local second local mado bana me nana maka masha me kana kwanya samla border proto to yo katana la border mado bana me nana maka ayena na masha me canada conclem la akamba la clive kopa yele bato no kokpo akosuma kliko mado bana me nan makai na masha me kana kwanya sala kata anglo ka mado bana me aje aha Yama okay, me apoya solo vale que me glondo guana al revive bla shake for shake the do shaton ko nya wisdom my deno alo taka yamba awis mela TikTok Facebook Twitter social media kata mnya kpoga mela revive TV na kada mako nya kpoga life and kale do message on van na 055-001-3423 055-001-3423 nana molema aha nana maka sama kwa madu kwa masha me kana kwanya samla masha me kana da kankulam la hokla po kologyo dakpa kafi madu kwa me kata nana maka ina masha me kana da kankulam la akachi klepo kologyo soka kofo klepo kologyo madu kwa me apo madu kwa me kata nana ka apipa do kata madu kwa me ina masha me kana da kankulam la aki klepo kologyo madu kwa me aki homa aki biasa aki nga aki kakama aki jagoto madu kwa me kata nana ka aina masha me kana kwanya sanla adruma pata dakwa homa dakwa ya dakwa duma dakwa homa madu kwa me kata aina masha me kana kwanya sanla bakwa kofa tokwa va nyira kofa bere kofa feto
Madu Banami, Bamia, Conclamla, Revival, Black Shaka, Shaka, Shatom, Quanya Wisdom, Aje, Deno, Alotaga Yomba, away. One I cannot go on la former la Dopa la Stomach, a minute in Cobanca, Minamia Pojijo, Alabana Pojijo, Lagoma, Lia Foregi, Chucha for Anyba. I say it, and Yana Ilushina Clero, Nana Mole, my chim of women of woman, Kaka, for Ganyuko favor. Yes, or on Gogba, Nana Molema. Aye, aha, Yama, aha. Revival FM 99.3. Afikanala. Mabanka Mila Facebook, Mila Twitter, Mila TikTok, official social media, Mila Revival TV, Wodaka Krimla platform Moka Saja, Alaba, Wobada Shonafa, and the Revival, Paka Poja Shekadanya, 055 001 3423, 055 001 3423, 055 001 3423. Maza moko kwa madu kwa mama nyakwezu ka fonyo kula danya sia kuto kwa madu kwa mila akhi homa. Nana maka ayi nana mashame kanara kankulimla. Ayi nana apoto akobla ajoyi akpakpa madu kwa no la akhi homa biko madu kwa mia kata nana maka ayi nana honorable Mactonson Gbati madu kwa no ayi nana Apostle Ruben Sachi aka Operational Quest All Paper Madokano la ficha vigo kanala aina no nyapagba teacher aro nyapagba no fiala apoto Atachi Francis Madokano la akhi mashame kana nkonya san la ki Madokana me nana maka aina na fofonya George Ferguson aje deno aina no Pastor William aje deno aina no kwami aje deno dala Madokana miakata Cindy Jirula aje deno nana maka aina no Cyril Vayiram aje deno Rita Tuma Umado Bolemia Catala Visha Vigo Camilla Aje. Don't want Mado Guanosea, Mado Guano. Bashame Canada Conclama, don't want it, Mado Boname. Aha. Revival FM 99.3. Mao Malo. Afio Katama Dobaname, Afio. Togbi Agbafo Madobano la Fisha Vuka, Namaka Aina Togbi Padi Ahajila, Hibari Copper, Madobano, Namaka Aina Togbi Shipa, Togbi Adupo, Madobanamia Catala Akim, Hintuma Kalisa, Akpa, Makarajiba, Asalupo, Nokatola Tumala, Babonga Kama, Hintuma Kalisa, Madobanamia Cata Afio, Madobaname. Nana maka ayinana Iron Breakers of Football Club Bikandala Aki Homa Madu Boname Nana maka Aki Homa Palogo Madu Boname Kata Fo Anto Japonyo aka Buffalo Madu Bono Anya Aki Homa Topa Palogo Heno Madu Bono Tohe Yama Oh my Lord Revival FM 99.3. Aya acho apoto alo acho nibo engineer plus abanka a big up to Tanyigba Young Festival people. Okay. Normaka agabanka Tanyigba all the way.
engineer madu kwano la fisha viko kanala o hawro da ka klimi la TikTok na ma ka Facebook fisha fi platform ka sa wo da ka klimi la ma ala ba wo gbada shi na fana 055 001 3423 nanya ba ayya da ma ka fuga na ala ba na ko bia nanya ba na do ngwana bia kana mo ma to abale kami woni rana madu kwano Madogbano Linda la apipa madogbano sea nana maka ina no netsilia ajekum nana maka mama baby ago madogbana me kata le ativa kayama ma baba dona mi ko ma baba dona mi alaba debo apoto losen ajekum mado papa na me kata na fuma kata mado papa na me okay aya acho bibi gbo abanka kristo Yama. Aye. Aha. Aye. Oh. Yama. Revival FM 99.3. Okay, I show the I got your engineer Guabanka. Thank you, big bro. Okay, I have greetings to Stockville, Avlo, and all the kidsmen in Ashanti, Quetta. Okay, I just send your Guabanka more fire. Fire upon fire. Okay, how about that shot Havana? Badasha at Havana 055-001-3423 055-001-3423 Masamo Wapa Madokono Mama Mokoko to Achevi City Madokono to Achevi City Mama Mokoko Lakola Aji Magasan Kokwa Madokono Toke Nanmaka Aina Mama Kuvi Gifty Allah ala kache mato bono toke aya banka engineer ni arona la raro ko manya ba birthday ni onya mato bono almaka aya cho Peter akpobo abanka thank you so much aha nana mole ma 055-001-3423 055-001-3423 anya jashika na yo jashika na ro message la do ni ba kamatena ma mafuka fugwano ni to mabla and the asheke ma photo
ga adagila mia pada pomba revival black shake voice shake to shake to Jama ha ho ma to la Jama aje amasa mon ko ma to kola aje po ma denu po ma auja po ma kata ko po ma avonyo po ma to kola me kata la vie ko kamela na mole ma woda ka kola la ka po ma yon of you cashion of you kola banka ayeta bo ala bo tera mora ka jang na me we lon yo ya chuchu aro afi ko la boro na mole ma aha Sina la shona jango no vilan lo to baka kwamara pang be awolo ala bada di via fivio lana ala revive black shake for shake to shaton akwe kasana acho apoto Israel na vi maweta gbo ina no la vicha vigo kana la woda ka problem la ka pama nkwanya wisdom aje deno alo ataka yamba awi me not click him we not feel him we not check him I'm on fire the won't see obatin into by force Roto aya na makwaraba lakola aya Israel maweta ha wako anyo magara apoto King Solomon je makwaraba lakola mijo yankonkwa FM 99.3. La
Revival FM 99.3. Ok, mi aponya so ala revive bla shake for shake to she to. Minute ma bla atofo adre ma potuga adaji la mi fa do ma revive bla shake for shake to she to. Mi nam nya po je ya po don la fi vu ko kan la woda ka plan la ga po ma. Alla ba nya chu chu adara no fa. Aha. On already nango maga che je kran. O ba da show na baba na ba ru ma hi mala fe Facebook alo mala social media platform ara ka jo ataro message rana 055 001 3423 mahla gano la fi goje 055 001 3423 055 001 3423 nya kapoje sha nana molema Revival FM 99.3. Okay, masa mongo kwa mado kono ability mado kono manya bara ka on claim ability lako ajiji bia mado kono toke ability Revival FM 99.3. Yeah. Masa mongo kwa mado kono hani doctor mado kono la fi sabi ko jela afi sabi ko jela mado kono to he aya cho mausi
Mosi Wabanka. 99. More fire. I got a good evening, my brother. Mauzi. Okay. Mother Guano La Vija Vigo Canada. Mauzi. Badashona no Baba Mahlagano life and color. Mahlagano unta. Mahlagano ya. Makoma, Makamano. Nanamolema. Nutifafa had ka one klime nanamaka akapo had a ka one klime if you glow Romano Jakata mira ka one klime roko Japa Badasha Baka without 055 001 34 23 055 001 34 23 nada molema Talent boy Abanka today again agbanyagba agbakwe agbahangalama alomanya o so kamanya aje yema yema Manyaba brongla malo bongla my uncle Abanka hi, my name is Rose. Good evening, boy. Mahlaga nyana nglora ko iko hlaga mala aje na Africa Rose Africa na message aruna chwa na para asia na mbole ma Africa na message arura cho wonko ma wala va vina minto na mbole ma 0550013423 055001343 Agbakpa aka look at them the same people akpofu ye George na gbokla la mbato gbano la fisha fi ko chicken la na bolema okay hey amanka I watch you live from Dubai. Talent boy, okay. Romeo. Oh, Chalama Gangro French no more. There be a woman. There be Magangro French no more. I can't be as I am. I like you French and for a French talk one. What French no can I French I follow? Azaro Lavia. I let my dog here. But I can't talk to Dugamala French, so my French and Antoine no do mo.
street money I'm yakon life and color and make a ruby annual. 3, I'm yakon. You don't want to hear. I'm crazy. I'm yakon. Lomi. I'm yakon life and color. I fish have you got to come to Lamato. Let me talk here. Summer Mensa. Madogano ham yakon. A power man, up high, a summer mensa. A Mary ham yakon, Madogano to hair. Okay, Yapanya, so I had the Bamatara, Yopa, and Yopa, Alaba. Message on Lanovam. 055 001 3423 055 001 3423 Nana Molema. Revival FM 99.3. Okay, Yapanya, so Yakara, Yapanya, Yakara, Yoba, Yola 055 001 34 23 055 001 34 23 Massimo Matukano Edward Awuja. Edward Awuja Matukano to him, Namaka Ainano. Ada Joshua Deno, and Makaina, Ada Golden Bay of Matuana Catala, Church of Pentecost, Marabia Jamba, Kaneko, yes, Mafuka Bobo, Yola 055 001 34 23 055 001 34 23 Jeshia Alabama Academy Revival Black Shake Vojake. On a hope that they're not wrong here. I've just had a moment of young conqueror. Moto Banoto Heka message Navarro, Banana, Aguato, Shilana, Massa Gomanawa, Ajojinampa ability, Moto Gano, Shila Makaraba, La Colabono. Jama, 055 001 3423 055 001 34 23 Jessica Nayo Alaba Nakarajina Lafi Anya Lake Yawe Otoya. No more than 055 001 3423 055 001 3423 Aje aha Aje Royal Majesty, I'm Yapon Life and Color. Noba, I'm Yapon Life and Color. Mother Panota hair. Many you crowd. I'm Oga Kana Wamako. Tell Facebook, Twitter, TikTok, Bishop, your bluff mom, Revival TV, what I can claim like a poema.
FM 99.3. Zero 055 Aye, aye, aye. Kojana jina bana mafuka for one no na you for na papa no ma fi me ba na ogana ma cry e ko cutting off let me jina jina do ma na te me ko ma papa bo le afi na ba no ya yo say titi wa ba to gba no say titi why the only titi the only why titi why ma to gba no. Revival FM 99.3. 055 where's a man yanko graphic na yonjo forgive to akache where's like akache to for me yiga me jo yo agba anya kula mi ajo toga eh aga gbango Akuko. bi hana momo to mi jo Your husband saw you Vicentia. Okay. Novelina. Atona. You have to Okay. Dr. Laina. You kilo. Okay. Onto ajeshi hia nyu yalo. Wanku. Ajeshi hia. Wanku aha. Warukuna ajeshi ochohi. Wanku. Yo, akpe kaka. Yo, forgive away for you. Wanku. Akpe. Hello. Yes, I. Yeah, wisdom. Yeah. Ability ko gbe GVS ya. Like afama to for. Ajoji. Oh, ni hama for. Ability. Otuna juara ba. Ati o ka to posa. Amaga gidi group posa ju agba. Tamplo. Alakpa, blankly. Anya. Anya bia hana mama Tommy Jo. Okwegata no nto. Bakweno. Akpa.
Okay. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Devia Soita. Moto. Where's I? Where's the no ha? Yo, no kuna ko gba jina Jesia. Help you. Okay. Ah. Otu na jwara ba. Achi ara ma chekpo. Achekpla ngoreke. Nyakpe. Au. Mama isama kan. Okay. Yo, akpa gagas. Gako bubura mapo. Au. Why you na ba? Ama mo ruru nwe ma. Ibie na ba 0550013423 0550013423 nya kapo je shika na yo. La bana kare chinya la revive bla shake for shake to she to. Ye cha come for. Okay, Ayabanka, hello. From Togo, Loma City. Good show. Okay. Mother kono toke. Ayajo Angel. 99.1. Angel G. Agba my friends mother mother mo. Eba. Otojo. Yeah. Odo kono toke. 0550013423. Ngloto. Ah, eshi. Eshi. Come on. 0550013423 manya ko class na yo. Hello, good evening. Good evening. Kwenye street money. Richmond. Mara kuna street money yenyewe. Okay. Trofika. Mara kuna chowa kumase. Kumasi. Mara kwe. Oh, okay. Okay. Anya ko sanyo la Kumasi alo. Mara kwe. Ajojina nto. Ajojina. Ma to jore no. Mara kwe. Nada manya ntuvi sa se manya nyama dan do mi nago. Enyanka. Mara kuma is matoka. Ma ko bubu no wa. Mara kwe. Achija volio ibanoga. Koji. Bi hana mo mato mi jo. Banto inao. Makweno. Bebele ina nonya. Edanyo Elizabeth Lakati. Okay. Yo, akpa kaka. Hello. Hello. Mama, sister Gloto, where's I? Where is that? Yo. Like enough for. Ba phone you ento. I've lost all the. What phone you? Ma ko review to no eh. Mashiga. Arafwa. I can't. Aso gwa pa aro. Yo. Okay. Ma ko so itono. Achiara ma chekpo, abe chekpla ngoreke. Achiara ma chekpo, chekpla ngoreke. Aje nyawa lulu makpa. Bia hana mara kana inawa. Magina wonto. Makweno. 0550013423 message network. Hello. So ito Moto. Wezoka. Yo. Si nanuma tin ta nanuma. Ba ku jibu na mapo. Magaji bubu no a. Yo. Ayi fi magbo. Atupa. Ka mo ko na nyema. Bi hana mo mato mi jo. Modina Oba. Bakweno. Modina Reverend Father Kata le tajo ku dansu sakata. Okay.
Madina Jacob Nyako, but you Magali Coffer. Akpakakakakaka. Nakata abia kweno na. Hello. Hello. Wezo manya ko kwa fina jo. Ako Peter, ito ikukafa. Peter cho ayiti kofa. Akwe. Na da manya chu visa se manya anya madan lo do mi no go. Enya nka. Angwaya na. Angwaya balo. Okay. Yo. Afia pa bechi gba gama agben. Afia fanka. Afia pa bechi gba gama agben. Mama hunhuma. Manya da ganya bia mo ho a. Ayo gido. Awore. Ako ajoya tumna la kwa mumuti na mo. Yo made nulu. Eu mato ibara kama te di no more. Made me. O bi hana mara kana la ba. Oh. Aje be agble dona. Bi hana mara kana la ba. Ayo, ya ito ko jogata. Apa kaka. 0550013423055 0013423 nya kapoje shikanayo alaba na gramya jela revive bla shake for shake to shato nkonya wisdom aje deno alo ataga yomba awis zero 55001342 manya ko kwa finejo fatao dauda wezo okay ati kwa alo ajo chinanto nani da manya tu visa se manya nyuma da lo do mi nago au maka ko bubu no nka au manya tu maka bubu be a afia fa gbe shi gba gama gben bi hana mara kana na ba bi hana mara kana na ba 055001342 055001342 chunka ajitoko bolo no bia pa na jimala fo na dagara oje weso manya ko kwa fina ojo Justin oh Justin chofu no hello ya manya ko kwa fina ojo weso cho Africa to Bukofa, Tofi Bukofa. yo akpa weso Yo. Manya ba aya ati awena mi achi ara ma cha kwa be cha klangore ke achi ara ma cha kpo abe cha kla ngore ke Ono munyel ono jinyelo. yo baga ko bubu no afia pa be gba gama agben Iye kontevi. aw bi hana mara kana na ba Yo, na bialva toka tade just tona no mai. akpa kaka nyakata mi ko no hello manya ko kwa fine jo California gara ka ono hubu nchanglaga. oh California wezo ai Wazara mu. ajiji nto okay California wa bang ya mana mi ko na amona nya bo California wa gara hu ya ma You never laugh. ajoji na achiara ma chakwa ba chakwa ngore ke
manto ya masi apolo. Okay. Wato ya tafolo. Okay, ma ko bubu no a. Achi ka to posa maga gidi group posa zu agba. Anya achi. Bi hana mo mo to mi jo. Banto ina na revival pendola kata. Bi akwe no. Evele na nyakomoto katara la guzumonto mko ina na ulo. Okay. Mamlito na mashamu na jeshi California la kama kutoka ina na ulo. Akpa ka California. Hello. 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 Where's the man you call graphing in your Azala mo ko no yo ko bla to ki for the kaji. Kaona. Sir. Where's Oh, lauka yuka ba buru ha. Oh, malilo. Alia. Hello. Akpa. Da joya goma na. Afia pa be chi gba gama agben. Kome yinam vie. Nere manya tu visa se manya nyama da lawo do mi nogo. Ada. Bi hana mo ma to mi jo. Yo gwanta ina wonto. Mo kweno. Avalia ina to gbinya hosere hamang to kipa. Okay. Atolia ina dajia se to. Akpa ka mbia kata mi kweno da. Hello. Hello. Manya ko graphing in jo. Wani ke balu. Oh, wali ke aga trogba. To Akpa ju na be ma e mate aro ga ma ready ho pian ngaka. Okay, yo. Opo agbaja ti tofa. Ufu. Agbaja ti tofa. Ufu agbaja ti tofa. Yo ada fuera. Ma saka. Bi hana mara kana na wa. Yo lobe hana zinya bodin nyo. Yo, akpa. Hello. Hello. Manya ko graphing in jo. Hello, kunko ene mere na yo totale. Sister Mary. Awizi. Afwa. Ila wafa. Ba fonwe. Ayi fi magbo. Super. Awa, majiba na waste time ta bi hana mo ma to mi jo. Yo. Banto ina wonto. Ba kweno. Avala ina sisaria mabuluto. Atolia ina apostol Isaiah to kata. Akpa ka. Akpa. Okay. 055-001-3423 055-001-3423 Message aro la fi obanka. Please can I call again please? Oh call. Call. Ya biola tu ma bo yo. Yo na yo. Ya cho street money bo. Yo. Akobia bia. Abanka, good evening, Makweno. Experienced lady, Abanka, please give the number 055-001-3423 055-001-3423 Nana Molema. Okay, no viara kaja vie. Where's a man yanko graphing yo? Togo. Africa. Togo, to Africa. Africa. Togo, Abuja ni mo oko. Okay. Where's Mbia kweno ora. Bara kuno kona adidi mo na radio avien. Okay. Ya sora ngwagwa. Towado la Togo man. Na do bia nwa na bia kana mo. Sama ma ko bia ro na ro ngan sia. Aha. Opo agbaja chitapa. Emi.
Au, madau, macho. Obje hana mara kana ina ba. Agbẹ̀nẹ̀ nọ ní àjọbí. Apa. Lọ sí àmú. Apa kaka o ka to ko no da. Hello. Hello. Barko manya ko kla fi no jo. Ni ma fona va fola fi o. Ana you ana no study na do bia bia. Hello. Manya ko kla fi no jo. Ayo kumi ankwanya Benin. Na yo cho fika. Bamala Jordan. Ala Jordan. Jordan. Mariki. Jordan. Ah, okay. Weso. Yo. Bara kuko ma ko bia bia ya no. Okay. Jesus on la gbata. Bi hana mo ma to mi jo. Ayo kuma bi hana DJ Dana Boy. Ba ko no. Akpe. Bi ka ta bi ko no da. Yeah. Hello. Hello. Where's a man ko kla fi na jo? Kawo na ga trouble. Kaona. Oje ma koda ya sak no ga wole kim. Ito nya wo fu gbaja teacher fa nya ga te. Da gbogbo yi ga gbo e. Maraku. Yo, akpa wezo. Bi hana mo ma to mi jo. Yo anya ibeka wo te to chuta ya hu. Avalia ina do amos no kuto hipa. Okay. Mamla kata ina na ya hu do ko kata. Akpa, awevo nyo. Hello. Hello. Manya ko kla fi na jo. Akunya njia. Cho Gefia. Okay. Ma ko review to no e. Ala pin do ga o. Merci. Bi hana mo ma to mi jo. Mabia hana anonya pe mamanya. Okay. Avoalo. Okay. 0550013 manya ko kla fi no jo. Baruk maka. Forgive. Oh, forgive. Where's okay? Merci. Mako ayano. Afiapa be shigba gama agben. Afiapa be shigba gama agben. Basra chira nyamasa gbio. O pa o. Okay. Bi hana mara kana na ba. Mbokwe no da. Hello. Hello. Manya ko kla fi na jo. Makwenya Angel Katrova. Angel. Cho. Gefia. Okay. Mama de tuna nyonga fume de gonwa. Kama to a. Bantota. Boto jo sugboro. Afiapa be shigba gama agben. Enyanka. Makpa. Ndi hana mo amo to mi jo. Alo mangba. Mangba yo yan. Alo angba. Bi hana mo to mi jo. Mabia hana nye follow mo to kata. Okata ko. Awa. Akpa awe bonyo 055001343. Wesa manya ko kla fi na jo. Yo, apa Johnson e uncho abaga agon. Wesa. Yo, masoranya. Yo. Achi ara ma chakpa ba chakpa ngoreke. Ame ta uvi. Anka. Ame pekam ko uvi mapo. Yo, masa chira nya masa gbio. Ada fua. Ko uvi. Di hana mara kana ina ba.
Yo, maybe I have a catocata. Akpa kaka okato kweno da. Hello. Hello. Yeah, Madam Navi street money catova. Yo, where's up? Okay. Ha. Gata kwa kwa manyao. I'm a cuckoo. Ndi hana mama tomijo. Banto in now. Bakweno. Tatula in your value catala catitatum. Especially one. Hope. Asperata. However, on your 05500134223. Where's a man you call Clafinajo? Hello. Yeah. The police said good to go. Fali stronger. Do cough. Do copper. Yeah. Yo. Akpa. Akuba boy tore me. Okato bobo. Okato bobo. Yo. Basa chira yamasa gbio. Amaga sagwe. Asa. Okay. Achi jafolio banoga. Kuji. Pihanamar amoma tomijo. Ya gwande na waliki. Vele na duko foto kata. Okay. Ave atole na javalia Obama kuda fago. Kaka. Hello. Barako na yeba na tia a dodo a odo kunya nyama ko sanyo. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. Ko klafi na yo. Welcome kwa nyesta me oncho joje avapa. Weso. Welcome. Welcome na di bobe tore nai. Bobo tai ko ko ga malano. Welcome. Otu okay. Otu gbaja ti dapa. Gata. Di hana mo ma to mi jo. Welcome dia hana fufu na lo matching the bottom to the avapa. Okay. Plan of vinya Jennifer na holo nyokata. Madia hana Vic. Plan vinyo kata. Akpa kaka. 05500134223. Hello. 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 Nko barako dogo ala radio agba. Barako ma yo de wago kwanya beta. Yo mama beta. Ako. Weso. Yo. Bala meli godo da para meli ma. Barako sakle. Au. Takuwi. Au. Dia hana mara kana na ba. Barako ma dia hana danya ma. Okay. Akpa kaka. Hello. Hello. Nko klafi na yo. Barako forgive. Yeah, forgive. Where's okay? Mako bobo tono alo. Hello. Oba network amajibe adajo na atora tapanya re. Barako na ko bobo itana. Yo. Asila simaga ka asimala simo. Basi ore. Basa chiranya masa gbio. Barakoko. Akoma na vai na Matendo. La kota maglindo vaina. Watin. Yo, malameli godo da para melima. Watin. Di hana marakana na ba. Medina daya. Da ololo. Yo. Akpe.
Hello. Hello. Nko kula fini yonjo. Wali ke ga trouble. Wale ke. Yo. Bala meli godo da kwara meli ma. Oya akwe dudu. Bi hana mama tamijo. Yo, bada kuma biya hana sonya plus ni wala ki fasi. Kwa ma biya hana zotoria amavo. Ado police. Okay. So ne madina kauna la ki fara. Akpa kaka. Ba ma bana. Bada kude. Ma kala ngajia majibon kai na pina ko fuga mangna na ba bona gadji mana misia. Marakwa haka. Ka kinsul mo ha. Apo malafia. Iko iko mangila. Yo, masi. Maunye de mavo. Yo, masi. Yo. Yeah. Akpa. So, hello. Hello. Nko kula fini yonjo. Ya California ga trouble. Ya California. Weto. Masa chanya masa gbio. Amapa. La kana wabada warorora mwana. Bi hana mama tamijo. Batari. Ina na diba yala aguzumara. Akwelo. Evele na nankiya la aguzumara. Etole na bene kinya la aguzumara. Akpa kaka. Ito na ngolo gato kataro. Akpa. Biafanya solo magbana na mini to ma atore ko mi aga ira wona je maye fie maba. Maye fie maba. Message aro la fie malan kuro nkan gbo na mole ma. Okay, aya banka. Loko nyama me arugo nyaba number copy do na be mi ayo. Adafulo. Ayo, summer. Akaga abanka, good evening. Okay, how are you? Rose asana la loko ma nya susuka tana ngmeru na mo. Summer abanka. Become the number 1 Thursday fan in the fan club. Okay, nana bole mamja faja solo ala revive bla shake for shake to shake to kwanya wisdom ma chete no. Alo asayo atega yomba awi. Global my view maba. Tawa no nya jo. Na maba pin ko nya jo. No nya jo sia. No nya jo. Banka, thank you for good work you are doing. Okay, at your Zongo 1 at Azay. Okay. Revival FM 99.3. Okay, Ayabanka, good evening, Revival FM. I'm following you from Mali. Coffee. Okay. Mieda kono ba wana ka on klime la ka fo ma min to ma plan of on na ima photo ga address la mi fa do ko Revival black shake for shake to to
Okay. Message Bubaro Galavia Abanka. Ayacho Jack Pasu Duce Abanka. Good evening. I am listening to live from Abo Master Duce Jack Pasu in Abo. Okay. Make Ayabanka. Prince Doji Asho. I'm watching inside at my community 22. Okay. Prosper Kojo Abanka. Good evening. Watching you live from Ashama. Ashama. Greetings to my lovely family. Akosuma, especially my father. Borborbor. Borborbor. I'm a kafu. Hello, Bobo. I'm a kafu. Okay. So Godwin said K Davobo Abanka listening you live from Kingdom of Saudi Arabia. Okay. Abanka. Hello, good job watching you from UK. I shall come for the Gasika Bo. Abanka. Watching you live from Accra, my guy, you are doing the great job. We love you so much. I just done a boat. Catch wisdom. Abanka, watching you. Good evening, senior. I am really enjoying the program. Watching you live from Legon Hill. Okay. Jack Pasu Joche Abanka. Okay, ma kwaya ho. Nana molema. Nana molema opa badashona no papa alaba nanya ba for nia ganyu ko unto anya yesani rafma alaba mi akroba ai saba nana molema aya banka aya gachu Obanka, I love your Borborbor show. Been a while I heard the tune. Thank you guys. I have your Professor One Ball. I have an engineer 44. Obanka, ice cream cone. Yanga. For practical. Obanka, good evening, Reviver. I am watching you from Sassima. Okay. Headlights here. Abanka, I can see that this Revival FM live interview the upcoming artist. I am also here. I honor our community dog. Happy Abanka. Good evening. My name is J. John. I am listening from Medina. Thanks, boss. Okay, then I'm all man. Okay, you're on about 055 001 3423. 055 001 3423. Flashing Magano Amolo. 055 001 3423. Where's on? Hello? Maracunya beta, tu devons go gagbo. Mama beta. Afo. Where's I? Yo. You see, I'm already know it. I'm already know. I'm already know. Like, I got on your boy. Yo. Okay, Mijo. Yo. One of your tomba. Upon you, man, we are galley. I go, Mary. I'm on a cockpit. I'm over Bella ready. Maracuya Macau. Akbawa. Akba. Marco Bubulo. Marco Bubulo. Never.
Masa chira nyamasa gbio. Barakulipo. Au. Baraku fofo. Au, bi hana maraka. Bi hana maraka. Nyati statue ne chotaje bu. Akpa. Aka mnyafanya solo afiko je kama yoyofa wana osagaro ya. Fiaba vivma vana agokun afiko fogbo. Nyasa agbatora afi nana molema. Nanya ba makasan konyo agodo da no china je klo maybe nyicho memra gba na ma o de bo san lo gbogbo agodo da ga no nchi na mo le ma ayema ay saba Revival FM